الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami hakam Islam, alhamdulillah, yarinay sab kita niyo hajaman na to ini. Amuin pagpatumtumpiatumtumiha antara sing kita niyo magtautay manghuda kami Islam. Alhamdulillah, yaring guru na to mulia. Amuin dimihil kato taniyo pangadjian sarta pagpatumtum insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini na tumayhog kita niyo marayaw amin maudu long ta patarangon niya kato taniyo tukbal ko wairun na ruwaing ng haurun na to kalasahan Sheikh Abdullah Yasin wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillahi alladhi khalaqal jannata wa ja'ala miftahaha la ilaha illallah. Ahmaduhu subhanahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص فيها وموقن بها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جدد ما اندرس من معاليمها مع ذلك قال له ربه فاعلم أنه لا إله إلا الله فصدأ بها ونادى ووالى عليها وعاد وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها أسموا مني دماءهم وأموالهم أسموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. دعا إلى هذه الكلمة 10 سنين ولم يدع قبلها إلى زكاة ولا صيام ولا حج ولا أمرة إلى بيت الله الحرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا من امتنع من قولها أو سد عنها أو نقدها. Mahuli mga umat Islam, in maudu na to ha domini amuna la ilaha illallah in panagna. In kalima ini pianawag tawag simpangho na to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hangpu tahun ahula Makkah wala niya tinggalan wala siya na nawag tawag makauna rin hakila kalima ini maun paparkala zakat atawa puasa atawa parkala paghaji atawa pag-umrah wa Baitullahil Haram in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahuli mga barhurmat, suway na to pa kakkalon patattapon in pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala iban pataurun na to baguhon na to in pamarat saya taniyo ha mahapon niya iban mahinaat niya doon hapag ingat na to panganal na to iban sin pagtatbik pag-apply na to sin makna la ilaha illallah. Karena ang kalima ini siya na kalima sin Islam.
iwan kunsi sin hula masanyang. Demikian din ha, karena sing kalima ini fiatulun sin Allah subhanahu wa ta'ala ingka rasul-rasulan maun pamangaipon niya hasupaya humindo kanila sin paghinang, humindo kanila paghinang sing kalima la ilaha illallah. Ibanin siya kalima amuin biag pusaka siya sin kahinapusan sing kanabihan, iwan sing karasulan, iwan biag pusaka niya hamanga niya magad kaniya sampai paadlaw kiyama. Siya na kalima amuin biangon piaon sin Allah subhanahu wa ta'ala hasabab sing kalima ini in dunya in ginlupaan iban sin langit niya pitong lapis langit hasabab sin kalima ini in kaonan sin langit iban sin lupa nagpipikit piaangkat sin Allah subhanahu wa ta'ala hawayroon tuko wayroon sala kakitaan na to ha taas sin langit hasabab sadyasin kalima ini hasupaya in ma-apply kabaupugan sin ipon makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian tiapan jari siya sin Allah ta'ala doon ing kari asalih singkatan makhluk din ha kalima la ilaha illallah. Doon ha kalima yan nabangon in agama. Demikian nusibatil qiblah kaya patindog in kiblat naaon in kiblat sing kita sabab sin amuin daakan sing kalima la ilaha illallah atawa kasampurnaan niya. Demikian magsulakbay magidlap nagliyo in puddang mahayt puddang sin pagjijihad sa baban sing kalima la ilaha illallah. Siya na tartanto mattan hak si mahasot si tabaraka wa ta'ala doon haipon niya. Ibanin siya kalima ini kalima malappas indugo in arta panubo di dunya ini bang mo siya kialapal na kia kabtang na tiasdikan na biawbugan na malappas na in di na kau manjari pagwaan dugo iban kawaonin arta mo iban binsanaonin panubo kalwarga mo di dunya ini sabab sin nakapamong kau la ilaha illallah. Demikian insya kalapfasan dain hasiksa kubur iwan siksa afinarka jahannam insya saplag matampal matarang kaya ingatan singkatan amuin wayroon makasud hangga tao asurga sin Allahu ta'ala malaingkan hasabab sin pamaugbog niya sing kalima la ilaha illallah. Amul itu para sababan ikasud niya surga. Demikian in kalima siya na in lubid amuin
wayroon dugaing lubid, hikasampay, hikasugpat fa Allah subhanahu wa ta'ala malingkan amurain man ta'allaka bisababi isiyo amoin ing kakahinan niya manunjuki roon hasabab sing kalima la ilaha illallah, ay kawayaan si la ilaha illallah. Hasabab sing kalima na bahagi imanu siya pakabinsanaan iban pakasanyangan iban makbul iban sin tarid atin niya taymaon iban sin di taymaon. Hasabab niya impasalat nalilay nafinig nabutas nalilay il hula kufur dain ha hula sin Islam iban mafinig in hula kasanyangan dain ha hula kasigfitan iban sin kaharubiruhan siya na hag sin magdara sin pardo iban sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana akhiru kalami la ilaha illallah dahala jannah. Mga barhurmat, bunatod inyawalihan sing kalima ini iban sin rahasya niya amuna tunggalon mo in Tuhan Rabbul Alamin mahasud si Tabaraka wa Ta'ala kakasihan iban tunggal siya lagoon iban kabukaan iban hulat-hulaton iban agad na hanasabot yeto dahin hapag tawakkal iban pag taubah iban simbaya iban sin buka na wayroon kakasihan niya puas din hakasi amoy manunzuki pa pagpatikufo pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala buat malingkan ingkatan amoy kaaunan kakasihan niya kunal tuod siya insyeton agad hakasi niya iban lawayan sadya hapakasi niya fa Allah subhanahu wa ta'ala iban way kabugaan puas din ha Allah iban way rugaing pagtawakkalan malingkan kaniya way rugaing kabayaan kasuban malingkan harap kaniya iban way rugaing kabukaan malingkan din hasiksa niya iban way ruon panapahan niya malingkan hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban way rugaing pangayuan niya tawang tulong hawak to siya kasigpitan datungan aramala malingkan tunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala way ruon rukuan niya malingkan harap madto fa Allah way damikyan way ruon amuin pangayuan niya kalappasan malingkan harap pa Allah iban way ruon in pagsumbayan niya malingkan kaniya iban hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala bango hambukon punon mga nasabot yeto mahambuk siya ha ibara kabtangan hambuok amuna an la ya'buda bi jami' anwa'il ibadati illa huwa subhanahu wa ta'ala mapuon siya ha kabtangan amoy bunal tuod wayroon
dugaing pagtag-ipunan sumbahon niya ing katan doon hakatan ginisan ibadah malingkan siya tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mga bariman, ingaton na to, benar to ding kalima la ilaha illallah, di magmumpaat, hanamong kaniya, umiyan kaniya, la ilaha illallah, malingkan suway hapuas sintu farakala. Uno intu farkala, ang pamagmumpa at kaniya ing kalima la ilaha illallah, suway makauna, ma'rifatu ma'na, kaingatan, ingaton mo muna yung makna niya, iwan hikarwa, wal amalu bimuqtadaha, subay mo hinangon ing kabayaan niya, in maksud niya, hihinang mo in maksud kabayaan niya, wassalamatu mimma yunaqiduha, lapas kau salamat kau wala doon kay mo in makabatal sing kalima ini. Ampay ito magpaida in kaul jikir mo la ilaha illallah, makauna into farakala. Demikian wayroon dapat pagsyahada, pagsaksi na to, la ilaha illallah. Suway siya min i'tiqadi bil jinan, suway to bukuhon, i'tikaron, bukuhon simpangatayan. Wanutko bil lisan, kabtangan, ilagtik sindila, ikabtang sindila. Wa amalu bil arkan, iban hinangon sin anggaw takbaran. Fa in ikhtalla wahidun min hadhihi talata, bang maig hambuk rin hatu na sabot, lam yakunir rajulu muslima, bukon sampurna in hambuk usok in pagmalilla niya fa Allah, pag Muslim niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian apabila in kaunan niya in siya Muslim sampurna fa Allah, iban hihinang niya wa amilan bil arkan, hihinang sin anggaw takbaran niya biabog-bugan niya, mahuli jimatu daing kaniya himumungan naka, kakahinang naka, i'tikad naka, yunaqidu dhalik, ay hikabatal sin kaul la ilaha illallah, lam yanfa'hu, di tuod magmumpaat kaniya kaulu la ilaha illallah, in jikir la ilaha illallah. Demikian paman sarrafa isiusyo patudjuhun niya dugaing ligayrillah, dugaing din ha Allah Ta'ala in ibadat niya, pagtag-ifon niya patudjuhun niya dugaing din ha Allah, hambok parkala sadya minal ibadat din ha mga kaibadat-ibadatan niya, biyasin sakutuhan niya in Allah Ta'ala, lamuran niya in Allah, hambuk uno-uno na din ha mga piyapanjari makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa kafirun, in siya bilang kufur fa Allah, nakapag-kufur fa Allah, walau nataka arfa marrat bila ilaha illallah, bisan pa tasbihan jikilan niya in kalima la ilaha illallah, makahangimo pagbalik-balikan. Kila lil Hasan al-Basri rahimahullah, hamuk baita na asubo hi Hasan al-Basri rahimahullah,
anna unasan yakulun kunatod in mga manusia in agi nila in himumungan bisara nila man kala la ilaha illallah dahala jannah isiyo makapamong kalima la ilaha illallah makasud surga. Nasubuhi Hasan al-Basri rahimahullah hayat to uno ito ang biakato ya Hasan al-Basri rahimahullah bunnalit to faqala in agisin al-Hasan al-Basri rahimahullah man qalaha wa adda haqqaha wa fardaha dahala jannah hisiyusin mamong sing kalima la ilaha illallah iwan tiunay niya in haq kapatut sin la ilaha illallah iwan piardo sin la ilaha illallah hihinang niya dakhala jannah makasud siya surga ikasud niya surga in kalima la ilaha illallah. Laong Wahab ibn Munabbah rahimahullah ha tao amuin nangasubukan niya. Laong sin tao alaysa miftahul jannah la ilaha illallah bukun balong niya in kunsi sin surga amunain la ilaha illallah unoy nagihi Wahab Munabbah rahimahullah qal bala huun bunnal kau matan bunnal in kunsi sin surga amuna in kalima la ilaha illallah walakin samagawa lang niya samagawa tumtuma ma min miftahin illa walahu asnan wayroon din ha mga kunsi malengkan aun ipon niya wayroon din ha mga kunsi pag iyanon malengkan aun ipon niya ay aun gut niya pa inji tabi miftahin lahu asnan fatahalak bang kau nagdara sin kunsi aun ipon niya ukabon kay mo in lawang sin surga wa illa malengkan bang in kunsi diara mo yaon wayron ipon niya lam yuktah laka di tuod ukabon kay mo in lawang sin surga. Atin niya mga umat Islam amo ito yung logic sinambok imam rahimahullah ay sarat sin la ilaha illallah wala doon kayo amin lang niya ipon sin kunsi in Islam aun makabatal kanya ay agama Islam amo na yung agama na to aun makabatal kanya bilang siya itong siya si mga ulama hangpo perkara in makabatal sin agama na to agama Islam. Fasyirku min nawaqid al-Islam in pagsirik pagsakuto fa Allah dain ha mga makabatal sin agama Islam sin ka-Islam na to. Demikian faman ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'itun yad'uhum wa yas'alu lahum syafa'atah demikian hisiyo hinangon niya antara niya iban antara si mahasut si tabaraka wa ta'ala huminang siya suluhan pangayuan niya sila iban pangayuan niya sila sapa tabang iban pagtawakkalan niya sila bunal to nakadal Islam batal in ka-Islam niya wa man lam yakfur musrikina aw shakka bi kufrihim aw sahha madhhabuhum
kufrun bil ijma. Demikian makabatalsin ka Islam na to iban hisiu-siu di niya kufulun in musyrik atawa di siya magduwa-ruwa haka kufur nila atawa sahun nila jarihun niya in papanaw nila initun kufrun bil ijma. Kufur siya ijma si mga ulama ay salafus salih. Demikian makabatasing ka Islam wal i'radu an dinillah amuna sumulang kau tumaykod kau sumagga kau din ha agama sin Allah. Biyadinin mag-oppose kau. Oposun mo in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. La yata'allamuhu di mo siya hatihon ingaton pangadjian bilang oppose i'rad an dinillah wala ya'mal bihi iban di mo siya hinangon baupugan yaitu kufur bil ijma' da isa hika kufur si manusia ito ingka kahinang dito ay malarak ingka Islam. Demikian wa man i'taqada anna ghaira hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hajjihi aw anna hukma ghairahu ahsan min hukmihi fa huwa kafirun. Hisiusi mag-i'tikad ay pamarat saya niya, apangatayan niya, i'tikad niya. Munar to indugaing pamando, indugaing hidayat, pamando, din ha pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi sampurna din ha pamando niya at walong niya bunato din hukuman dugaing din ha hukuman sin Rasul labi marayaw din ha hukuman niya in taubiheto kufrun atin niya bilang siya makapagkufur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian wa man istahja'a bi shay'in min dinillah isiu-siu mangudyo-ngudyo hambog parkala din ha agama sin Allah atawa tungbas sin Allah biyita tungbas niya bini pahala niya bini udyo-udyoon niya pagliki-likian niya ito imbayta ito atawa ikabu udyo-udyo nin siksa biyita hadlaw dunya atau hadlaw akhirah kufrun in ta'uyatun kufur da isab wan taqada islamuhu batal in ka islam niya wa kulluha in katanini min a'dam amunin salag din ha mga salago-lago ma yakunu khatara amin kaaunan niya sa dilikaw doon ha mano siya iban kamatauran niya amuin kaaunan niya iyaon jumato habang sa manusia bihawan mga umat Islam in mapatot suway tuod in tiap-tiap Muslim amuin halian niya ini in parkala ini halian aniban iban amoy ini patut suway niya kabugaan din doon hagin habaran niya suway to dini amoy ini patut tuod kabugaan niya yaon doon jumato hagin habaran niya magfatilibon kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala min mujibati ghadabi din ha mga patut na kita niyo kabunsihan karukalan niya pagmurkaan niya wa alimun iqabihi iban magpatilibon kita niyo amoin in sangat in ul habdos sin siksa sin tabaraka wa ta'ala. Mga barhurmat ibanin kabugaan sin kita doon ha Muslim
amuin makahinang siya hambok kangian. Hambok kangian amo iton hikabugat. Hambok kangian hikabugat sin timbangan sin hinang niya mangi. Damikyan hikalamma sin pag-iman niya pamarat saya niya in kakahinang mangi yaon na pala yukaluha bukun in himumungan niya hakalima la ilaha illallah ikhlas ang ting kabugaan ta. Bukun in himumungan niya hakalima wayroon dito ka ikhlas wa yakin iban wayroon dito in yakin niya. Mani'un initon amo hindi makatampan makapagang kanya dain hakatan hinang mangi. Amo ti makabuka. Di makatampan makalang kanya ing kalima la ilaha illallah dain hinang mangi. Iban in kabukaan ta kanya dain ha mga syirik dakula iban asibi niya. Demikian benar tuod hisio-sio bang in kaunan sinhambok Muslim masalamat siya lapas siya din ha dosa dakula sirik dakula masih samagawa masih yaon doon kanya in asibi na hikaganap yeto maun ha hinasabot yeto mga kangian niya hambuukon yeto maun pasirikini sampai payuradjeho sampai amuin mugat in timbangan niya impahinang mangi ha parkala hinang mangi na bunal to din kangian hinang mangi hikalamma tud'ifu al-iman hikalamma sin pamarat saya niya pag-iman niya iban sin yakin niya na limam maraysab doon kanya in qaul la ilaha illallah. Limam maraysab kanya in himumungan qaul la ilaha illallah. Amo iti makabuka. Habihat tumayan fayusirul mutakallim mahinang in maghimumungan magkabtangan sin la ilaha illallah kalhadi awin naim biya sin sa pantun tao nalawa in akal niya atawa natuto. Mahinang sabihat to in umiyan sin kalima la ilaha illallah atawa aon din ha mga Muslim para parayawon niya in suara niya hambuk ayat din ha mga Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala sa magawa min gayri dukin ta'mul wa khilawat sa magawa wala niya kya na naman in limo in dayaw sin uno biasa niya yaon. Faida kathurat ad-dunub na afabila tumaod indusa sakala ala lisani qawluha mugat naroon hadila si manusia si Muslim in himumungan qaul la ilaha illallah wa karihal amalu salih mabunsi na siya marugal na siya hinang marayaw amal salih makabuga mga tuan mga rayang wa thaqila alayhi simaul Quran mabugat naroon kaniya dumungog sing Quran
ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabshiru bidikri gairi, makuyag na siya sin sumabot dugaing din hala ilaha illallah. Amo ito yung kakuyagan niya. Wat ma'anna ilal batili, masanyang na siya. In kasanyangan niya, amaon pa himumungan kabatalan. Himumungan lukat lambing ampun tawiya. Wastahalla rafas, doon na siya magpasadap, magpalimo. Hahinang mangi, arrafas ay masiyat. Malimo na kaniya, marayaw na kaniya in hinang fisk atawakan waliyadu billah jina atawakan amuin magpangalay, magpakita sin aura atawa magbayla doon haunahan niya. Dito kuminog-kinog imbaran niya magad pag pangalay pagbaylayaon haunahan niya. Malimo na kaniya. Makabuga mga tuwan. Damit yan, malimo na kaniya mukhalitatu ahlul batil. Lumamod ha mga tao amoy ba'tal, kabatalan in kabtangan atawakan in kakahinan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kariha mukhalitat ahlul haq, mabunsi na siya. Marugal na siya. Lumamod, sumaumadya ha mga tao, ahlul haq, ay tao hakasabunnadan. Famisli hada, biya sin upama ini, ida kalaha, apabila ipamungnin la ilaha illallah, bilisanihi, sindila niya, ma laysa fi qalbi, wala agad in pangatayan niya. Ay wayroon doon ha pangatayan niya, ay hadila niya sadya. Wawifihi, iban, hasimud niya sadya, yaon hasimud niya, ma la yusaddiku amalu, wala biyun nalsin kakahinang niya, wala biyun nalsin ang gauta niya, in kalima, la ilaha illallah. Laung hi Hasan al-Basri, rahimahullah, laysa al-imanu bit-takhalli, wala bit-tamanni, walakin ma waqara fi qulubi wa saddaqatul a'mal. Faman qala khairan qubila minhu wa man qala khairan wa amala syarran lam yuqbal minhu. Laung hi Hasan al-Basri rahimahullah, bukun long ni impamarat sa impag-iman bit-tahalli, imajinun musajja, atawa bukunin pag-ihiman at tamanni huna-hunaun musajja, huna-huna sadja, angan-anganon musajja, huwat-huwatun musajja, biyainiin karayawan niya. Walakin samawain pag-iyanon iman mawakara fi kulub, fil kulub, amulong niya tiasdikan sin pangatayan, tasdikan sin pangatayan, wasaddakathul amal, bunnalon sin kakahinang, ay anggaw taan sin anggaw takbaran. Amo ito ni iman. Paman kala khairan kubila minhu, na man kala khairan hisiyo-siyo in bisaraniya pakarayawan, marayaw sarayaw-rayaw tay maunding kaniya. Waman kala iban hisiyo si mamong khairan karayawan wa amala syarran, iban huminang siya kangian, lam yuqbal minhu, di to tay maunding kaniya. Mga barhurmat, kalladhi yadkhulun nara mimman yakuluha, amulong niya makasud narka amuin dain ha mga nagpamong sing kalima la ilaha illallah, may ta siya nakasud narka in siya nagpamong agsabot sing kalima la ilaha illallah.
Laong si mga ulama, imma annahum, adakala po nato din kaon, lam yakuluha bisidqi, wala nila piyamong in kalima ini sin sidbunal, ay wala nila piyamong nila sadya, wala tiyasdikan sin pangatayan, wal yakin at tama, wala doon kaniya in sid wal yakin at tama, hangkan sila makasud na pa. Bisan sila makapamong la ilaha illallah. Damik yan, wala doon kanila in yakin at tama al munafi lis sayiat. Wala doon kanila in yakin sampurna amoin makapagang makanafi kanila dain hahinang mangi in kalima la ilaha illallah. Wala maka tampan kanila pahinang mangi, wala makalang kanila in kalima ini hangkan sila makasud narka bisaning kaunan nila magkabtang magsabot magjikil la ilaha illallah atawa liruzhan sayati atawa hatimbangan mabugat hatimbangan in hinang nila mangi dain hamarayaw aw kalaha atawa fiyamung kaluha fiyamung nila in kalima la ilallah waktasabu ba'da jalik sa magawa wasim fiyamung nila makahinang laysab sila huminang sila hapwas na sabot kangian atawa mga kangian mataon kangian hasabab itu rajahat ala hasanatihim mugat in kangian doon hatimbangan sin hinang nila marayaw ay tunggang pakangian imbugat dito sabab timbangon dito adlaw akhirat in hinang taamal tamarayaw imamangi na tumungki siya ngadto pa uno pamangi mataod bugat imangi mabugat imangi hangkan sila pasuron si Allah taala palawm sinarka muna hangkan ito long si mga ulama amuin amoy makasud narka amoy mga magkabtangan sing kalima la ilaha illallah. Bunantod mataod ka hadis-hadisan bi annahu bunantod din siya imano siya makagawa din hanarka hisyo-siyo makafamong la ilaha illallah ibaning kaaunan hapangatayan niya aon hapangaitan din ha mga karayawan bisan dakuman dia timbangan hambuk bigi syair atau biya sin bugat sin khardala demikian biya sin bang mga dikato biya lunga atau bugas in bugat niya atau long niya in bugat biya sin gandong yaon hapangatayan niya amo ito hikagwa niya dahin ha uno apinar ka jahannam sabab sin awon ha pangatayan niya bisan na kuang bihet to in bugat niya in laggo niya ato timbangan niya damikyan tawatarat mataod ka hadis-hadisan bi anna kathiran unatod in kamatauran mimman yaqulu la ilaha dahin ha mga magkabtangan la ilaha illallah yadkhulun nar makasud narka summa yakhruju minha mahuling makagawa na siya rin ha finarka mataud hadis piyento damikyan watawatarat mataud na isab hadis baita hadis-hadisan bi anna Allah harrama ala nar bunnatin Allah Ta'ala haramun niya doon hanarka anta kula amoy hindi niya amoy kaunon sin kayo sin narka asar sujud in bakkas limpa sin sujud min ibni Adam din ha anak afu Adam mataod hadis piyato fahaulain mga sila yato kanu in kaaunan nila yusalluna wa yasjuduna lillah magsambahayang sila iwan sumujud sila hakana sin Allah inahinang nila damikyan tawatarat bi annahu
mataod day sa bayta hadis-hadisan bunal to din siya yukhrim alan nar hiyaram doon hanarka man kala la ilaha illallah wa syahida anna la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Mataod hadis day sab hiyaram sin Allah doon hanarka isiyo makapamong la ilaha illallah iban magsaksi siya as la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Lakin sa mga jaat muqayyad hindi ini biyita aun sarat muqayyad muqayyidatun bil quyud aun sarat niya aun hukut niya sarat as-siqal ay mabugat uno in sarat niya amo in hiyaram doon kaniya in narka bang siya makapamong la ilaha illallah at la ilaha illallah Muhammad wasyhadu an la ilaha illallah wasyhadu anna Muhammadan rasul. Uno yung sarat niya mahugat suway bisidki wal yaqin ay bunnalon sim pangatayan tasdikan sim iban sin yaqin wal ikhlas iban ikhlas in pamong niya wa adamu syak in wayro sin kalima la ilaha illallah. Mga barhurmat nagdurungog jagahan sing kita niyo jagahan umiran hargaan sing kita niyo antakuna in kaaunan mimmay yashhad dain ha mga magsaksi magsyahada kita niyo anna la ilaha illallah unnato din kalima la hakikatus syahada. Suwaytod siya bunnal in syahada na to, in saksi na to. Biya din in hakikat sin sahadat, kasabunnalan in sahadat na to. Bihaytu la yabka. Hakikat sin sahadat na to, wayroon na makapin. Wayroon na makapin, bisanda kuman biya hanglop hapangatayan mo, hambuk uno-uno dugaing din ha Allah. Suway-wayroon doon hapangatayan mo, parkala dugaing din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk uno-uno dugaing din ha Allah. Hati niya, wala irada. Wang wayroon na hapangatayan mo baya, lima haram Allah, sin uno-una na hiyaram sin Allah, ay way na bisan biya hanglop, baya hapangatayan mo hahiyaram sin Allah. Hakikat, sin la ilaha illallah, doon kayo. Kasabunnalan niya, kamattanan niya. Uno pa, wala karaha lima amar Allah. Bang wayroon na hapangatayan mo bunsi, dugal, uno-uno na daakan sin Allah kayo mo. Manahot master. Examinon mo na bihaon in hakikat sin la ilaha illallah hapangatayan mo. Examinon na to in hakikat sin la ilaha illallah hapangatayan na to bihaon. Na, bang bihet to na in pag-apply mo sin kasabunnalan sin syahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah na hisiyo-siyo mapatay abutan sing kamatay havihainin hal niya bihainin pagsyahada niya fahuwa min ahlil jannah in tao yan dain hat mga tao surga wala yadkhulun nar di siya makasud narka ay direct siya pa surga. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, wala yamlikuna alladhina yad'una min dunihi asy-syafa'ah wala yamliku alladhina yad'una min dunihi as-syafa'ata illa man syahida bil haqq illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Amo ito in dalil.
wala yamliku alladhina yad'una min duni asy-syafa'ata illa man syahida lahu bil haqqi wa hum ya'lamun. Wayroon makapagmilik di kamilikan si mga sila ito mangayo sila dugaing din ha Allahu Ta'ala in syafa'at hadlaw kiyama. Di sila masapa. Malengkan hisyo illa man syahida amurain magsaksi magsahada hadunya bil haq yaon kanila in kasabunnalan sin syahada biya sin nasabutta sarta wahum ya'lamun kaya ingatan nila biya bugan nila in kalimatus syahada amin liapa nila. Wala yamlikuna alladhina yad'una min duni asy-syafa'ata illa man syahida lahu bil haqqi wa hum ya'lamun. Surat Al-Zukhruf ayat 8 tagunon. Sa magawa mga umat Islam, dain ha mga manusia min antakuna dain ha mga kaaunan sin syahadatuhu maytatun. Dain ha mga manusia in kaaunan sin saksi niya mayit ay patay bangkay. Aw ni sabdain kanila min antakuna in syahada nila saksi nila naimatun natuto biya sin tao natuto in tao natutog ijanab bahta intabah bango siya pukawon magbati. Aun din ha mga manusia wa minhum man takuna mubtaji'atun in kaunan sin harasin syahadat nila la ilaha illallah nagkukulang bati sa nagkukulang. Wa minhum man takunu ila qiyamil aqrab aw nisab din kanila in kaunan kahalan sin syahadat nila harap patumindog labi masuok. Wahia amuna hapangatayan nila in kalima ini hapangatayan bimanjilatir ruh fil badan biya siya butangan sin nyawa ha jasad sin kita in manjila darajat niya biya sin nyawa kabuhi habaran in kabutangan sin uno kalima la ilaha illallah hapangatayan. Paruhu maytatun in nyawa mayit patay bangkay waruhun maridatun aun nyawalihan biya bangkay ay patay aun nyawalihan nasasakit in nyawalihan nasasakit ilal mauti akrab harap pakamatay labi masuo waruhun ila hayatin ilal hayati akrab aw nisab nyawalihan harap pakabuhi labi masuok harap pakabuhi aw nisab nyawalihan sahihatun qaimatun bimasalihil badan aw nyawalihan sahih sambu in hihinang niya in hikarayaw sin jasad niya. Paaunon niya, uno in hikarayaw sin jasad niya. Amatun nyawalihan, ruhun sahihatun qaimatun bimasalihil badan. Hadis, hambuk hadis sahih, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, darajat sin hadis ini sahih, hadis sin Rasul, inni la u'allimu kalimatan la yakuluha abdun indal mauti illa wujidat ruhahu laha rauhatun yani rahatun ay rahatin yani la ilaha illallah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam benar tuod inako hinduan
kaingatan ko, labi kaingatan ko in kalima. Ako in labi makaingat sing kalima. In kalima ini, inwayroon maka pamong kaniya, makalapal kaniya, hambuk ipon. Hawak to siya, sung mapatay ay nadya siya, malengkan, kakitaan mo, kawakan mo, inyawalihan niya, nyawalihan laha, roon hakalimayan, rawhatun ay masanyang, ay rahatin ay masanyang. Masanyang, yani, masanyang siya, makuyag siya roon ha, kalima la ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Walillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Surah Al-Jumur. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, murah-murahan ito na imbiya mga pamangkihan kita niyo waktu ini tukbal na mo kasila sa pakatan amay ni maalog kamo waktu ini sarta na si mga sila amoy nakalawak-lawak dahil hawla na to pa hula Islam, hula Arab mga tataw tayo mahuran yan dunhan salang doakan yung katantan mga palangungan sin kami akam Islam murah-murahan pihak barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo in pengajian ay doon amoy in kita niyo makahampit dahil mga patumtum yan to insyaAllah subhanahu wa ta'ala amoy mapakay na to makauwi na to insyaAllah dari dibalik ko yung microphone pa puro na itong kalasahan magkhatang sin pengajian na to waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala balik Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala Sayyidina wa Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna ممن يقوم بأركان الإسلام ولا تجعلنا ممن يكتفي في الإسلام بالأنساب ونعوذ بك اللهم من الشرك ومن الإلحاد ونسألك الاستقامة على التوحيد والطاعة والسداد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.